too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH G𝒂ngs and all the G𝒂ngs empire Emra. Medine evangelist Patricia Odro Cranton. Unpredictable among Crado it is saying Black Jesus, how are you? There's Kodia who at the same Prince Muhammad who at the same warriors. Yeah, Monshe video na ne ye babe din komo ye bedi ye hono ye hono mon komo esansa niam bia e koso social media no so no. Eye abrabomu ensem. Nti na ye babe sua de e wa ha sei. Amesa na nsan na ye akasa ye nuabe ma Reverend Obofo. Ai G𝒂ngs agyin. Olumai so opena sumdue. Sa de biala da social media we so waka me we so watimi we so kwen we so ka. Social media ntokwa asa obi pene ntokwa hu akopeni sikedia. Ade so hu sa odefo we na odefo we enye fine. It may take that opportunity ni dia be kontokwa. Enne papa ne say wa ma ne nsa so woni obi ani asem e wo social media no so oni obi ani asem e wo Ghana ha eti enne evangelist mama part mateme ho asese se wo be betena social media no obedi matemo a first no a ko obi di matemo a me so we Reverend Obofo ne hwe nipa na chi and odi me evangelist mama part atem but se Reverend Obofo be wai ekuro nanim ato ho am obi ehunu say one on show obi achi so obi me kontokwa ana two on show obi achi so obi medi evangelist mama part matem eti mo am say Reverend Obofo be presumdue eti asumdue na wa ba be pre no monti asia so wa ba be pre asumdue no monko na monko hyepo wosu do obi upo obi asem yedi nipa na tem nipa ne obi kontokwa ana wo ba be fight ya ma nipa no and then nipa na ba bontin say oh entokwa na obeko ama me no me kura me ko prima sumdue because sa wo ba na obeko ama me na obepra sumdue ma me a onipa na me ne kontokwa ne ba bontin a onfa ntokwa ne nko obi aso o de ma me so direct some million Reverend Obofo nya ntokwa yi so called bloggers am from ho some ya bloggers am na mo se se mo kwa ma Reverend Obofo no se mo pia bontin na mo ba bedi me matemo a se me ba na me ba bedi atemo a enya mo na medi mo atem. Some of you people no mo unsa me mo kam ya unsa me mfimu because onipa na me hunu se wotemochi ana me suspect se wotemochi sa nipa de se bebufu na me ba bontia be kasa sa nipa na me di oja no ekọ ne so and Reverend Obofo pia ba bontin abeka ne clear and systematically am obi ate ase se won so obi achi onsuma obi a woni pakon wo ba social media na obedi evangelist mama party atemo a mankrofo hu the reason why ntia wudi ma me na tem because if you see ade e be ya pa ne say ye be didi agu account mu if you see ade ye ya ne so obi kon ono ane ntokwa ene bloggers be bia mutisi social media mu be di matem social media ene say yes obi amagina social media no on kire say maame ya mudi na tem yi eyade na ode ye wa obi ani obetimi a kire say maame ne ye mi a ana wo ye mi bi all of because of say ye kwa mo obi ene G𝒂ngs wa ba beka oso onte obi achi ana onsuma obi aso obi amra me kono ntokwa ma no eti wey eye simple as ABCD empuano maba mu twa brantia no efa so be na wo we so nyansa sembe na wo de mu ye hu wo do bi wo kwama no wo se entokwa na wo kwama me no emmo me ma me nyama sumdue emmo me ma me nyama hoto emmo me ma me ntime ne me yire ne me ma ya sumunjoyen enti the only thing I have to do ni say me seize fire na me ni nipa na me ni na nya ntokwa no ma hwade na me na solve me issue because ye won crofo gu social media no so oba be kone ntokwa no wa said I say and a Reverend Obofo and Agradaa and a utai Reverend Obofo and a Reverend Obofo say some time no some time no mo amudi ni din e ko ntokwa mo amudi ni din crofo atem no
mo pem ntokwa hu ene mo ni bre amu evangelist mama part ene mo ni bre me na mo pese mo fa kwan bi so na mo ne me kun didi matsem wa bra me nka mo no amu dwane be hye na chi no wo sese ma mu nwane me hye na chi biemu o na wa bre wo se mo bie nwane me hye na chi biemu wo wo ntokwa. You should come and fight your own fights. Come and fight your own fights. Ama we are saying, you are fighting for yourself. And you don't know what could yamano. Eti mumu bi na monti ase ase Reverend Obofo be peace. Na senya be ye na hihye mumu bi ani ase. Ani abonsamfo mugu social media. Amu de bia ntokwa mra, ntokwa sie na munya mono aduane di. Ene munko pa adwuma nya monyuma bawie ye monyuma gu. Munko na munko pa adwuma na monye. Na social media views, social media ne YouTube sika no. Enye sika munko pa adwuma nye. Adu bra sikafo adefo ani aba ho so. Foolish people, foolishness. Obia me count. Oh, and what's yes him, and this, and that's no be diatem. And then the pana would diatem and was one pay what them dear. When I was so woke one and was so here on top. When I was so penasem was so here on top. Was the one here on top, one show on top, one so much about command. When I was so ya King Kong crowd was a foul King Kong. That's no fear, no problem in the same. And yan tokwana mu kudidi, mu niye jumaye, mu yamu komu se June, July, mu niye jumaye. Also mu bi mu bana mu bedi matamwa. Also be fimu. Obofo no so na medeko. And ne wa hunyansa. Was a sound kwasi antokwana mo beba beko. Ahoahoa no na wo kyena mo begina social media so wa bomo pa e wa bra wo mo pa na mo gina saade no so akeka nsem akese e de ato no so no wo se nani aba ne ho so wo hu Kristo wo se wo hu Kristo nani aba ne ho so. He doesn't need anybody fights. Oh here obi antokwa eno na mu bridi eno na mu swing sedi pa no krampo tua o kampo na wo koma no a wasa ye baby a watua sika na duru no ontua biemu wasa baby a watua sika na duru no ontua biemu eti munya ntokwa na enkoma no we eye by force eye sum eye nkikamu eye ntokwa eye atem didie wono no watsena se no wanwu se kampo ano wo no ommoa no ewiase ade be ya wo wiase pa ne se wo be yi wakoma mu se wo bua obi na wo bua obi na wo di obi achi na wo ni nipa ne nam na nipa ne be san oba uni obi na mo pa o na wa san afiri wachi woni obi na mo pa sa me no kwa abate na nipa na san afiri wachi Reverend Obofo se won pa biem wo mo ya chiri wo mu tumu na Reverend Obofo di ni sika ebe bua wo mo ma na wo be ya mo fie na wo pa so dae enne wo mo no makoshe nkrofo bi achi si eni kwaku antue agye yatem mena me ko obi ntokwa ma no ba me Kenya nsasem ama so wo Facebook no so na wo hwame a wo udi bi beto wadwuma hu se wiase ayewei. Nobody knows tomorrow. Nobody knows tomorrow. And I am warning this man. Owusu, I am warning you. Owusu, this is warning, and I'm a man from Puerto, and I'm a man for Tem Didier. Owusu, I am warning you. Wait, I am warning. Say last who sabe betina social media so catch that will say. One shay ya, you see first one, first half no, second half beba. They see yanwa, and nam swear neseka who nyansa. To say the Reverend Obofo who nyansa fitiasie, or no crumpo yakola, when ye chen, what would you nyansa channel? Seka who nyansa, and a beginning one woman in Shimino. What's me babon, say by yet your quenchi, a yibia, and coming in this Sunday, which baby out name. And I am warning you tonight. My man cast someone chow. Someone could come man was a song social media and so. They are nothing in front of me. And I want no kwasiaba me my employ no go majumum atodua niam na adi atodros ya mana shameto achia ni school fees ato breast amani kuna yi ni shoe ase bro ene ni moto mu nwi and I want no solia no abetena social media no odi matem because of wo Owusu me ka kire wo se fiti na ekọ sa toto be cheap
Manasi girlfriend no so ba social media and any kunu be di matemu bie mu a me de be ba so. Today I'm not ready say me di watem. Owusu said na brown any kunu be tena social media biem. Ebe bo me di be fa me voice. Ebe di matemu a me de be ba so. Because that stupid woman no oba finsa no kwasiaba sa no I don't have time say me be man attention me de be ba so. Because was the papa ne so baba betina social media abedi me matem di bani ma fom no no aba be presume say ne papa ne no wo so na me de beba me say adeso na na so kwaku antwi agye na waso asi wo no me de aso na wo ye da ya wo beso a utimi nsu ensi hoda aya na me yedi amon pe wa ho aya na me te wo na se ma yedi na me dwe me ho amon pe Owusu me yedi amon pe wa ho kwasiaba wait me betina Facebook 2 days ni my din ma tedi na me hwe niema na me ya me video no no abe fa me voice I am adwen say ya say you can say attorney general be fa docket nti asam na I foolish case wa hu I am adwen say asam na foolish case na obi a wo leadi na brown ni kunu mo na mo leadi ye eba me fie si amra me kume me your mind ba o me your mind ba I am calling the president in Ghana tonight. Me your mind ba. I am calling the vice president. Me your mind ba. And I am calling human rights lawyers. Me your mind ba. Say me ti me fie na kwabrane asese ntuo ni se kan dia ba me so. And now yes attorney general steady docket. Yate. Na sa nipa no a wono aye sa niam we nyina no. Na sa nipa me maye me program awie no. Na sa nipa na sa be fa me manu mu asem no de bia betina social media na odi matem atenie no mu di mi a ekofa sa niam we nyina abaye no they are still doing it. I am calling the prosecutor of the case this night and I am calling the IGP this night. Me your mind ba. Me your mind ba. Me your mind ba me ye Ghana ni me nya half me ye Ghana ni ba. Me mama me papa nyina yo bofuo me ye Ghana ni say to oman mu na obi atimi de se kan ni tuo ni niam ne nkwala aba me fie ma fa mra nsam nsam ma disane mra ne tia pepepepepepe asam na kodru court yesik docket no our attorney general ho yesi yate we know say Ghana the law will work emra ne be ye adwuma emra ne ntimi nka say abrantia begina social media say me ku Agradaa enko ba bia me boni tuwa enko ba bia na sa nipa no the next day na watime di tuo asesa land guard fo and ne papa no aba me fie say they are coming to my house to kill me. My family some I have saved many souls because am ntimi ankura me kuma mu that day no a e ka me nim de nkebesi ofia ha yesemra abeje docket no we respect the Ghana law and I know 100% say the law will talk. Send the pada says ni say me kuma enko ba bia ya wo Ghana wo chiachia wo kuni pa wontimi enko ba bia na wo bia be ya me oba time ya ya me say na ya je docket na koto attorney general ya say ate we are waiting for what they will come and tell us na dia be tia onipa no oni ni kunu LED the gangs to my house, you know. That person is still on social media insulting me. I know the law will talk. I know it's about relaxing. I know the law will talk. The vice president, Mr. Bawumia, I am calling you this night. I am calling the president this night. Me your mind ba. Me your mind ba. Na ya yam sad ye we nyina na makama no atum na ya san ya kwa fam ma ye mi program awie mi mbo wo bia din mi nka wo bia asem na ya san ya ko nipa na woni ni kunu akọ kire di ni ko mi fie we ne di kan ya kwa ya so wonte ho wo san de ne ko second house ya so wonte ho e no de ne ba ba bia sese mete because san nipa ne mama na dwuma ya tua ne kama na duane di ahye ne ni kunu ne mapen enti wo hu ba bia mete ama nipa no enne yesemra yesterday
This is criminal case. Oh, we are talking about criminal case. Me your mind bow. Me your mind ba. Me your gun and knee. Me tuaba. Me tuaba. Nani pa umaya me sadia weni na area no. Yes, Attorney General budget dockets. No more jubilate. A yom de. Yes, G𝒂ngs. Ye di tua konifie. Hey, ya kan sen kosi she. Hey, ya nampa. Ya kwa ya no. Attorney General budget dockets no. Na ye di matemu biemu social media so. A dear na sabin penny for. What are you people expecting from me? What are you people expecting from me? The accused people are still insulting me on social media. The accused people are still insulting me on social media. Now, we are what send papa no omo me sano. Papa na asoma ne say o me di matem. E kamo de mo bromia sa bramisu. Sama bromia hwie. Na yesa Attorney General be fa doketa. Mo ma me hye me mantua baabi na me ndwe me ho. Come on, me say me mantua baabi na me ndwe me ho. But I know the law in Ghana would definitely talk. Now my life is not safe. I am not safe in this country. I am not safe in this country. What is going on in this country? I am not safe. Again, a bema nipa, one lead will be the gangs about me fear see me come. Na nipa ni ba me fear no. I have the right to defend me home. I have the right to say I can make ye guess to defend myself. But I respect the law, Ghana law. It's me yada me share me so. And I'm a dear samana mamrano. And the sunny pay your margin say, Attorney General Babaji dockets. So they have started insulting me again. 4 days and year. Makoye mi program on my TV so no. Not the so-called Nana Brown and the house band took my voice to come and sit on social media insulting me again. What are you people expecting from me? What are you people expecting from me? Are you people expecting me say, ya because as soon as see say ya can you? Ye misa ya want to say ya me Agradaa am hey evangelist mama parts. And obi so me say mran tie ni tuo ni se kan ko obi fia. E ka sabre e ka semono ye be ye me say ya na. Me your mind ba pa o, me your mind ba ma bi enuma ama youth ni ye enuma wo mayimu. And I know very well, sir, and Penninfono will study the dockets, you know. They will study it and bring the dockets back for justice. Justice for Mama Parts. Justice for Mama Parts. Yeah, it's me Muromim Brami soon famine son Gumachi Sakeo. No. No, I am calling the president of Ghana. I respect you a lot, Nana. And I respect the vice president. Mr. Mahmoud Bawumia. Yeah, Papa Bawumia wife. I am calling you this evening. You are a woman. You are a woman. Yeah, Papa President's wife. You are a woman. Please, you should feel for my pain. You should feel for my pain. I am calling the human rights in this country. I am calling the human rights in this country. Yanya botsire. Ese mrano, the law will talk for us. The law will talk for us. Na nipana wano aya madiana samano wa court no. They are still insulting me. Sa en tokoya ye di matam obi ama sachira. Minko kan obi ya yesi yam permanent sachira. Yam permanent sachira. Shakwaya kwa brane de me faso. Yesi yam permanent sachira. Ne nyina chima ye di na me say. Se obi ankama asem ama me a awurade Nyankopon be kama asem ama me. Se nipa ankama asem ama me a I will pray to the Most High God. And God will fight for me. And then Nana Brown, meaning the crew, but social media, so moody matem. Nana Brown, I am telling you this evening, I will never insult you because you are nothing in front of me. One said the Oyanin and I remember some bloggers, only some meaning petty for bloggers, Nampa. But also be more or camera man because you are nobody.
Obi amama waduane edi, you are nobody. And now I go find me voice bow page so. Voice now bow page in so no. And that was the beginning of the fights. That was the beginning of the fights. And I'm not so for fear and would matam. Owusu, I am warning you this evening. Enough is enough. Enough is enough. I am warning you this evening. Sanana Brown and so-called husband. Babonti bedi matemu biemwa. Juma medi wo social media na so no. Ebe yo sesene. Se omo bedi matemu biemwa juma medi wo social media na so no. Ebe yo sesene. Ada obi na mama duani di. Obi na shame. Anami ye slave. Anami de minya Ghana ni wa hu. Minya Ghana ni. Minya Ghana ni meboa. Owusu, this is a warning to you. Now I know very well, sir, and penny form mudino, I will hear from them. Ya papa hope see adoye. Ye nimu somewhere babontia, you came out, say, ube kano kre. Ye hear me say this time around, you people will speak the truth. Ya papa time I want to me, we know how you talk. When it comes to nokre, we know how you talk. When it comes to nokre, we are waiting for you all. Yenina ya Ghana for. Yenina ya Ghana for. It is a samoba. Yenina ya wuse way or ya Ghana or ya Ghana niba. I am calling you people. Exodus 14:14. Or say the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Because minimum say yanko ponts na said that. Emma will be in casa mi kuwa henko bebia. Na sani panadie chinya wa for 20 sekai. As some crofo bawfie sampa wo be kun. Na esim penimfo abeje docket kwa Attorney General. Yen nyina ye twen. Some of us, yes case akwa Attorney General, we know what is going on. But I know very 100% well say it's not about this case. It's not about this case. It's not about case. Everything is clear. It's not about this case. Now, some penny for crab about Jim Poa. I come on, yam and I'm in some baby name away. Sir, I'm running so dear. Wouldn't you my back? I ain't too dear, you coon and yashay. Munyam and I'm in some baby. I'm in Shamima. Mudia kamunyame na me tell me baby na me hwa me ma afedi mo science samu nkwala enkwala na mudi omubegu social media ne bloggers omudi matem no mo science said the same crofo nipa na lead the girl and the woman who lead the gangs to my house no that girl is still at social media insulting me. What did you people want me to do? What do you people want me to do? I know 100% say the law in this country will work for this case. Will work for this case. What am I saying? And Owusu, I am warning you this evening. Said that woman came to social media and insults me again. I will pass the insult to you. Because obi be jina waka say wo ya me papa no abetena so obi di obi ma me atem na wo wia no praise you say wo ya ne papa o wia no di matem na o ko free say from now wo bi obeba be di matem wo sofo bi a wo Ghana ha say a wo bi TV station say wo bi be di matem na me hu say nipa ne TV so me de beba wo so Wobi babe di matem na me hu say the party to TV station meba be di watem because se said ye ai kabi mami kabi amamu wonu a kabi mami kabi because me ntsira mama fa manimu nya fom me ntsira mama fa manimu nya fom what must say wo bia TV station wasesa nkwala akogu ho akwala akobedi matem wo social media me mfa ho se wan tsira wo TV ni so
no kwatena social media di matem wo wa fa na djuma meba be di watem meba be di watem because ane enkrofobia me hu say obi ya wa ye ni bi obi bo wa bo ni bi say no ya hu wo be di matem di watem. And you people should be very careful. You people should be very careful. Me to one me mama count. O banner will be betina baby di matem on social media. Abai will be di matem on social media. Na dem a wuso ate so for bi TV so. Enya me na me be promote will be China TV dia mano. From today, I manya who se papa we TV so na wote no. Wo papa on TV di matem me de be ko nipa no so. Se mo jimia, mani so betemo. Nisa mo kwasi ejimi na mo te Ghana ha say ya mo sole anu akodi sika na mo di ni pattern front and back mo sole na mo di ni pattern front and back wo dia was say wo ya Bempah no bra social media wo ya blogger me bua wo ya blogger me bua me mua so me mua and wo ya blogger na wo be di matam na me hu ni say so for we na wo di na chintia wo di matam me di so for na tem me di watam no pa di watam awie di watam nwumre me ma unya rest da me ma uni di da me ma una da me di watem and the way ya warning na me de bra mo no aya warning ana me de bra mo no obi abeto evangelist pa ni uni hye ni asiri e ka me evangelist nti ka me ntro no be bo me tuo enku me kwa uni twa asiri wate ni ujimi na de abetro ho no evangelist pa ni abuwa woni kroma na ka cha me so me evangelist mo so mo mpene no afa de mo je to mo so me evangelist wasiaba abuwa bibin o try me wate asiya woni chasiri baby awo ko ka kire Owusu se me tane so bin ko ka kire no Owusu na wasoma na brown ni kunu so mo medi matabo mo Facebook no so no ko ka kire Owusu se me tane so bin wasiya mo me to na me dwe me ho aya na mo mpe wa hu me to na me mpie ma bonse me kasa aya na mo mpe emuwa do manwan emuwa asia wo de be me mani mu baba ye fom wo sofo yalefo no na ye de ne koto yale empaso no kwa mo respect no obi se na Brown is evil woman exactly like I wonya evil yes attorney general baba je docket na wo wanya daja betina social media na wudi matem na ne papa ne so oni omu gira court no papa ne so fo a wo mo so omu ni matem because wudi matem am nkasa nti wudi matem am mfi unti wudi matem am mfi unti kona kodi Owusu atem na tu ne fo so ompe oba bi nwale na so wa wale a nkasa brin ko ntena ne fie e ma mo medi atem me mfa nko ne so mo ko ka kire Owusu Senyansa na Reverend Obofo hu ye no hu senyansa ni bi yese twa ayi sotoro ben wo no wagye ne ntam sotoro ben wo no wagye ne ntam moko ka kire Owusu se wo fio wan fio ye be fe no etu won yes wo ye no onya ne ntam ada na munsue nyansa na musacha amwadwe sa munsue nyansa Samo de se pani bi kura mpono mako chie sika anase sabi pani bi kura na ehu mu mobo no wo boa mo a mon kopoto mo ho ena nipa na waje na de no mugusu hye na bufuo e mugusu di nipa na tem because you people are telling us say mo fam ho adi mebo a mo pese mo chese mo fam ho adi. It will never happen. It will never happen. Mon kona mon ko tu mo papa Owusu no a onu ti mo ba no abedi mata mon ko tu ne fu abrabonya bona ka na Brown e ka Owusu abie TV station de watena so abrabonya bona e ka wa bie TV station de watena so mi je wa di free TV station ho TV ban wa konya ye adwuma wo ya mo kom se June July and na dia won na me de bra mo wo bedi matam me se me ma wa tension da because ma todua ma wadi wani mu tan wate oba fun wo kankan oba wo shiwi wo betra Facebook wani mo shiwi abro sa chom na wo no kru chimifo kurasini no so na otawachi na wo kekan kwase asem ayam adwi se mo awie mu wie ye wate kwasia abrabonya bona
Catch a Owusu so me TV station ni bi. And I saw phone kwala egu Ghana ha. Ebi mo TV station, ebi mo radio station. And abrabonya bona wo me bi ne confirm mo kwatena no. Lala sulala. Beg, hungry bears, lala sulala. Wasi ampeni ba, fi wate, wafene me. Na wo sole a wabetena wo Facebook, abedi me mani ma ba ye form. All because of wasi ampeni a want me nwale. Bempah want me nwale mpo. Na wa hwani fie. We read the Bible now. Was before say you be a man of God, no. Yes, just ye free ye fie. It is all your kwasi ampeni na want me nwale ye. And show ye no woman, you don't deserve. Sa obey nyame dwuma. Kwasi ampeni a want me nwale hwa na yere ne ma. You don't deserve so obey nyame dwuma. Nana Brown ni kruba be di ma 10,000. Me se me de be kwa Owusu so. Because ono na ne papa no no. Me de be kwa ne so. Munni munyansa na me expect say obofo be peda sumdue no. E ka mo kwa mo be sua san nyansa ni bi afri Reverend obofo ho. Where dia fe na wo chimi mo. Afe na betena social media so a wo chimi mo. Momana 1,000 me boa no na ma ya ne sa ball no na ma be toa ball no. Ose Nana Brown envy you pa. Yes. Na ne breme. Oba fi, oba me shatade na ma wura ma wahye. Oba me shempaboa na ma wura mpaboa me ma hye. A me mpe na me wura de hyew. Atade na me wura de hyew. Wo wiga wo shabetena social media nyina ye me wiga ma hya wura de abrew. Wasia wafene me. Chimifo. Wape usibra fa kwa Owusu fie. Manasi girlfriend, wape usibra fa kwa Owusu fie. Enya me so. Amudia munya pani bia mani ntumufu sai kwasi asem na temudidie no mubejai kwasi asem na temudidie no you people should stop munya pani bia ntumufu fisa mo papa na nkasa na mo na mo siase mudi na chi no oni pani otunifo na ka opani otunifo a enkada wo free hwan ho baye anada Reverend obofo so oni obi ani asem no eka mo na mo nkasa mpo no you people should keep quiet na ka mo ntena se no obi ansa ne ba bi no obi anya ne peace. No be any peace. Where the dabi? Wona we gankali ya wona wano oja. Wona obeba be dia tamama ye husu dia tamama osofo. Where ya warning na me de bae? Woni ukunu mo sa metena se na muni matem. And I am saying this in authority. Said Jimmy phobia obeba be jira social media di mani ma ya fom no. Ba bia obekotena se wo ye dwuma na me de be call boss no so. Me de ubeko boss no so. Obi ani nya dinche obi a wokrom ha. Obi ani nya dinche obi a wokrom ha. Na dru ba bia ya na ya bre ye ho ase. Na ya respect the law. O sia chimifo. Mo de me mani mo ba ba ya fom. Because of ntokwa mo be ku anya sika nti. Ena ya se mo nya ntokwa mo ku e de nya sika. Wose wonku biem enti enne wo bia obeba bedi matemu bia no first no obi di matemu a mesa ya Reverend obofo ene hye nipa nachi Reverend obofo na asoma sa nipa na Reverend obofo so so obia se wo bi begira social media di matemu a se ye hu ni clear se nya two parties biem eye one party pe enya two parties say eye Owusu anase kwaku antwi biem enti se obi obeba bedi matemu bia no 100% no eye Owusu me de beba wo so wo mo be yi wo manim so wo no mo koma wo omo your papa they love asumasi they love obentin so mo papa onti bedi matem meba bedi watem me di wani mo beba betwitwiri fom juma beba bedi wo no ensu okra wutimi num bi no wada juma beba bedi wo no because me mentena se e ma nipa bi a me ma na juma ye atoduane ye ma na di ani ni kuru fa me manimu ma be ye fom na me ba ma be respect wo e wa breko nipa ne se wo ko ama wo ba wo so wo ko ama wo bodi so wo ko ama wo papa I am telling you so power sumdua you should talk to your bloggers and so call your unkrafo no because omo mudi matem no omo be gina wa solid them 31st night e ma wo yi wo mu nyina a kire ye so ma the evidence is there. Womo be chira hosi womo ko omo papa no e ma odi omo kire ye enti me ntina me fie me ma blogger bi me koma me
Seka wo Jimmy met me mama Agradaa so camera. BJ be so camera. Joyce Code be so camera. But me so bianca na nuntum. Obianca na nuntum. I will handle you myself. What you from today? Ma wo mo metina social media so no muni matemu biem. Eya na ju 2 o'clock. Maka kire me man say from today. Eya na ju 2 o'clock okra no mo ba social media. They should alert me. And I do 2, and I do 1, and I do 3 o'clock. Me so Facebook aba be di watem. Me ba be di watem. Because I won't shimmy ya. Seka won't shimmy ya. E ka nipa ho no mo se so mo kuma. They know 100% so mo be di me matem. I want me di watem. E so de bi o me ba be di matem. Because won't me warning wo mo say, wo mo hwa no mo ani matem. Wọ́n sẹ́ mi tí o ma kwala bi abedi watem. Wọ́n sẹ́ mama kwala bi kwan so omra medi watem. Wọ́n sẹ́ mama kwala bi kwan so omra medi watem. It's a won't mean stop ho. Sa fucking idiots na. Now bet no so oni matem wa me se me de beba so. Ade when a reverend about 14 ase na odwen hu no say, no amount of bloggers will save me because obetimi akofa the whole social media bloggers to come and attack me. Efa me hu me pie ba me de ba so direct eti wo da bia wo dem panie ne be wo empanie no so me toa ko trum no so ase nyina sa me tom panie no a me toa ko trum no so ase enyina na me tom panie na ba eti we ya wo ne ya bia na maybe you don't know eti me catch now I am telling you. Ebian when ma ho so sa wo mo so mo papa ne they are insulting me at the social media. Metum pane agusu a. Me ka se me posa wo so a so hu de to. We de me posa wo so a metum pane agusu ase. Ni wo se we no eye ya che first one no. Wo de kasa nkire wo mo. Na wo mo fa mani mu nya fom no mo didi matem. Wo mo fa mani mu nya fom no mo didi matem. Mua bia me matoduane am wadi rum tade rum mpaboa hye wo mo because of you they are insulting me. Why a warning I'm giving to you, a word to a wise is enough. And I am telling you people mo am sorry am gire na social media so a me hu say he wo bia wonim say wo be ba betena se akasa e wo social media so a wo be praise Owusu no. Don't you ever mention my name. Sa reverend obofo nkwala no amahu say monenam social media ne so a mo bare mu bedi G𝒂ngs atam wie a na mo achia Owusu no. Nobody should mention my name. E mommy din me no ni hweye. Don't you ever mention my name. E mommy din me nya obusuani me nya wadamfo. E mommy din e wo page na wo didi reverend obofo atam no. E mommy din wo so wo bomi din meba be disofo na wo praising in atem. Wo bomi din meba be disofo na wo praising in atem. Me din atem. Mo share video no ma tamfo ni nyina amra. Mo share no omomra. Se mo nya mo nkwasi akadan bi na mo dan ya mo hwe so nan. Emu wadoma agimifuo enwan ponchema. Kwasiafo amudi bone koji sika. Emu wa ye tua mo ka. Sika mo ye yie. Musoli anu mo be din krofo atam se yesi mi ni atam nyiska enre man ponche wanya motenie na mu kodia. Nobody should mention my name. Sakwaku bofo be pa chonti ene wakopa evangelist mama party chew ene wakopa konfo Agradaa chew aboa minti me fie na so le betena ho betoa ne ho nsem ono na de chew wono ene o de chew e me bomi din wo platform so ba bia. I don't need you. One no crowd the bomb die momedi and some coaching ko brema nyina fi wo sa brantie we na be recording me na de come Owusu ana no so sabe na dwin mu omra wachimi a wontimi ntia na anabra na gu social media di matam wachimi a wontimi ntu ne funti ana odi wachi na mo be konkwase antokwa ana se mo nkwase antokwa na mo be ko ese mo hu awie ye onipa no no nya ntokwa no amo na mo siase mo na mo ye gangari ya hey ya na Ghana ya dia ya de ye hye nkom
Yani ani mpanimfo nam, yani ani mu mpanimfo, eti mu mienko kunu ensi hwe. Enese mo humawie ye. De wono ekoye ne voice, ebetena ase, eso pa Reverend Obofo no. And on the name baby Jane. I am telling that guy, you should never mention my name anywhere. Because you are the cause of everything. You are the genesis of everything. Mitimi fie na ofro ka betina ho beto a wonsem. Ana ye wie ye ne manase di asam ne beto abonten. Ana Owusu ne ma, omso omo na omo platform. Ama yoko yi ko ye ne kasa ye tie ye ne kasa e kwachiri ye ne wo more viewers ye ne wo social media fans and omo betena ase no mu di matam Reverend Obofo no na audio ne fa ne ho kurampo wa mabonte me di matam da emmo na mo se mo ntia ase se Reverend Obofo abepa me chew me di ache no mo mra metie nyansasem mo pass mu due Reverend Obofo na ye betena me fie ebe gu nanimu ase beka ne ho nsem wo me fie ama na sidi audio ne beto abonten no ono kra wa ama bonten amedi matem wa ama na asole ba amedi matem wa ama na yire Sierra ampia ama bonten ameko Reverend Obofo papa be na ma yama na Ghana ha mo nkyere me why na betimi aka se I tete in Agradaa evangelist mama part papa when wa yama Reverend Obofo da obinka from day one, many Reverend Obofo from day one. From day one, why am a thankful? Because and someone may say, any nyama ya so de kwaya me no. Me hu so ya me thankful. And so in akra mo boa, e ye botiri muka. Mu hihye dwuma no aka nsam no be pesika. Mu pa dwuma nye. Why na say me my Reverend Obofo papa Ghana hada. Da bia me na kosa. And so audio ne beda abonten no. Nia na me ye dwuma sese so otuo mu sika. E de komani di. One kai me sachira ye no de na me ye dwuma sese so otuom sika koma ni di one kai se ma me we ya mama duane di ha me se wiase obi a wato duane ya ma wadi you can't never fight say nipa no and win da we kran so de nipa no nya oboni bia o we kran so de nipa no nya oboni bia so how can you win that person obi audio ni mfa ho audio ni nya wasem udi nim wose ya ne abeko ama nipa no ene nipa na wo kwama no wo so opena so due ensam na mo pranem no mo yese wa bre wa sachera wontimi prane nsam de bia ntia obi sa wo ye kristoni enti wa jai wa twene ho an evangelist mama part oni mi ni problem mo how no sen enre ponche mo how pa no sen wa mujimie ayana man krado can say nebrafo never inherit your friend's enemy. Never inherit your friend's enemy. You people should stop crying. You people are crying. Much crying no. I am untro mudinka ho. You people should stop crying. Munya isuno. Munya isuno. Muchu muko Kenya me was what send ho. Mona moya debo no mona moya debo no watene ho opo bibia chikura munya mu problem a wode ni sika ne na ho odin be boa mo mu wie ne masase sam ono ane nkwala ase engu nanimu ase ade na moya evil sisa you call yourself a man of God but you are so evil you should repent and change your mind repent obiya bima wa wonkai obiya bima wa wonkai se nipa we wa boa me pen what must say? Will be a boy na ka wo ho den he. Wo ho den he. Ka wo ho den pa ne he. Kwaku anchi na sese ni sika. Ebe ta wachi. Eno kwa so onye bi ma wo. Wo wie wo di ungrateful. Ma no. Mote wase ye. Na abra asam ne ba ye no. Na ya bloggers be kasa bloggers no mo twen den. Abra ne edi kwaku anchi atem no. Bloggers no na de na mo twen. Hwan na mo bubo mo di no. No mo twen den. Watena sia mo mekoma no wo hu se mo le ambush mo pese mo gu nani mu ase enne ne nkwasiafo bi o mo so be twa sa video na me ye say e na ambush kuno ne fan kosin mu de mo jimi o mo jimi papa de da bia ka mo pene ntokwa da bia ne ntokwa o na mo boje so mo nkɔ no mo ne mo yire no mo nkɔko mo ne mo maame ne mo nkɔko mo nua ma ne mo busuafo no mo nkɔko ntokwa bro na mo twa meto social media enkra my ma once na pobi achifo
Once na pobi ade baby a born amope. Once na pobi nipa baby a born amope. Mumpe baby a hoye nam. Ma dani once na pobi a mu free cake su kodi bin. Eka cake fefefe ya kwa kwanchi ade aba be kire yi. Eka nya cake na esa mu nyina mu di. Ba esa nsem mo adwi mu finti. Mu free cake su kodi bin. E bin na mo pese mu di. Osiafo Udi ama wobe metina social media no so no na medi matam ne yenhwe na yenhwe Udi me mani mu baya fom na wo wi akọ praise wo ayi ho ahwan Udi me mani mu baya fom akọ praise wo bi Unnim nti afa ne ya hyase unnim nti me se Reverend Obofo papa ben why me organa ha eso mo ma yo mo papa no mo de bone atua meka wose wokọ osiwe wabu ni ntaban wo na okọ no abozege family yaso ya so ne mu ya je ni se etwe ya reject no oye nipa oye nyame ba nyame tumi ne nyame honhom na ti ni mu no nyame dɔ no nyame ɔdɔ no eti mu nyai ayamo ya ahyemu mansusu da se betimi aba ne saa na ya mo adresi mu be yusu na ye nkuru to dwuma saa and they were put mu wrong na ya mo adresi mu be yusu na ye nkuru to dwuma saa and they were put mu wrong and nema na agimifo bia mpadwuma ye na yakogina ne nkyɛn kwasia bia pani gimi a na wakogina Reverend Obofo nkyɛn kwasia bia pane kwasia asɛmadia na wakogina Reverend Obofo nkyɛn including emmoa bia no mutimi fia ne metaduane mmomudi yakopaduane wo Obofo wadi nti ebi kura kasase ana ba bia wote kwasia bo ya nansa ya mefa na adwuma yi na ya nya nipa meme obi a meme mahan dan ya manatinem atoka manatinem amani sika esogu na no na wono akoka kire obi a fe no free Kumasi eba ukodi na chi e kombede no so wo a wo na wo dan tim you people should get ready edan na mutiti mu no ebeso na so a na mo ba jimi na me jiga so wo bia wo timi dan mu bia metu me if you don't hunt me me hunt you but wo ba jimi member movement do Ube nyama wi aketekete ana me kan ya na monte ase no kwase akoye adwuma police station ana wo ye police ni ana wo ye adwuma hospital na se hospital adwuma no ugya ya wo de nurse atade na ya wo de ya mi bisa mo wo koye adwuma e wo bank ana hospital na ya ma wo nurse fo atade de hye na fa ye yi wa di free ho a nurse atade na ya wo de ya edan na ye de ma wo tina mu se be ye nurse adwuma na edan na ya wo de ya Kana ya de ma say G𝒂ngs se ne be ye adwuma mu ka wo ba adwuma atam no eya wo de ya enya wo de ya enti mu de mo pa mu njimi na mo hwe na mo be hu de be si wo kromu a mu njimi na mo hwe my church members are watching me o mo hwe no mo hu si Ghana Bible wo se de ne den ani nsenku na e ko heaven wo bia na ni nya din bia ni wo betimi a enter the kingdom of God. What must say? It's in yes, will be Sumunya Mintia. Now ye trinity cries who Sumunya make one two. I see some. What must say? Or Sabos who were he, Braha, the fuck of Yatraso, whom I may make some show. Matufo. Now only make a sakukum. Reverend Obofo, dear one here ye piano fachano. Now, dear, and Shasa, maybe can't ask some more. Today's TV no wa fa respect amame wa mume but facha no wate facha no na redraw the case no na watamfo bi anko hyankrofo bi achi because me de me se me nu ni asem a me nu ni asem ana wo hu ahima ho kwan e ma obi be hye wachi a ene e ma obi me ka say ma po me ba because I am not ready say me po me ba but say wo ya me ba na me ka sem na wuntie na won respect e ma me a me mfa manimu metwitwiri fom ana me megu me hufi ana me mentita so onto fom sa fa me tachere ma emfa enti ba bia wa ya kodru bia ne ho ahi twaso because obi ti be mabon say me kan kire me evangelist mama part say obi amama di watam enipa na ntua me ka enti nipa ne metua me ka na me awudi matam kwa se me do boni achew me awudi matam me do boni achew enti adenti na se nipa no soma wo se be di matam no won't me mfa nipa ne boni mfa nche no
fa channel ne twaso we am be chemical TV station wantie masa be kan ha wantie a menka wasem biam se wantie a menka wasem biam because me be kan me talking points in so one for respect am me and I say betena se na wo ye ne wo me say kan ha aya ba kwa ye mienu e ma ne nya me ensa me pa wo chow twaso e me di reverend obofo atem o me kan wo mo no mo so mo nya mo ntokwa wo mo hwaso no mo nko wo so a wo be ba social media ne so a be kasam wo bom din me ba be reply wo etu mpa ho asam a wo ba me bom din ana me hwe na wo deserve se me reply wa osofo a me hu se wo bo ne nsamana ne e greet no me kwa kodi na tem me di na tem eno na be hu se wo se Facebook fo nyina se ya me koma wa me yanka me coat na ka me shirt apetampe me wey me ho atwam me pie bia na wo yam ahyew me pie bia na wo yam ahyew because wo se me pie de bi do je eba enti no nkrofo no you should warn them nobody should mention my name na me tell me baby na me ntwe me ho samusimu pasumudue ade amamo papa ne de a nobody should mention my name ebia na mo pasumudue de amamo papa no because the amamo ye nyina doesn't show say mo pasumudue de amamo papa no it doesn't show sakamu pasumudue de amamo papa no a ekamu nim se maame ya ye kodi na tem yi o de beba papa no so esu da bia kwabrade ni kunu beba betena se singe room mu obi o mo brada mo ko pa dwuma ye na mo bra angry birds mo pa dwuma nye na mo nyai se mo ko ha na mabaha mo ko ha na mabaha se mu nyuma ba wieye mo dwuma gu akeka ne nyina abo mutiri so or say you do all mama part God bless you abo mutiri so and I am giving this warning to ababa wa bi on nam social media so yes all the hwan yakọ so said na hey ewra sa fe na oba blog ni mu a pe bi si momidi kwa wo page no so chimifo kwasia bia pefem a wo de mimidi na be pefem kwasia bia ba foforo na person onya viewers a wo de mimidi efri na kwe don't you ever take my video again so what chimi a mebu me ho ate fa me video bia wo be fa me video akoto page adi sika adi wo video mimi video ne ho no wasa betena se abekeka nkwasi asam mo nkwasi analysis no kona ko fa ma me no papa be na analysis wate uchi me strike you page ni bia aboa obobra te sem ya ka nkotena brochire wo wig mu kan wate hwan yakosu no me modi ye krampo no wanya views o try ba a punch kramai asia me uchimi fo ba be gina be ka say enye ono no so wasachira no aboa funu omo ha me no omo ya bonsanfo ho omo do no ma ya adwuma 30 something years omo kura ejimi ni anya jimi fo be gina be ka say e na osachira ye na enema bi nkoyi aboa woni twasiri na nkoyi asia mo se mu nyame ma me ntena se nso mu nyame mu jimi me kofa so to musu man no abedi motem aboa funufo asia ba be gina social media na me ya analysis asia adefo abobra no makofa no me ya analysis na wo kan kwasia asem de fa me ho wo wia wo de akoto page mema me mana strike you page no from now me video bi da obi ayi free ho en fa me video biam en mo me di biam anya wa down for ne me nya wa wo bi bia don't you ever take my video kwasia mpani ba motiti abrochire ho mo bi chimie nko a kwasia brabo ya bona kama kwa kotena ho chimie nko a some of you obi mu niminyansa ebi mu buo mo ho achimifo bi mu gire social media so just obi a fa Agradaa so enya trend into so wo ba wo be perfect ma trend do style bia bi chimi oda mama wo so be kwa kobo mi di wo page ni so bi mu Owusu I am still on you warning ukwasia ba no manasi girlfriend no oba no otimi ne ni nua bema otimi mani nua bema di no oba be si otimi mani nua bema di no obusuani no oba wo nchen a na odi musuo abre wo no obusuani no a oba obi anchen no odi musuo abre no no onse se Owusu onso ntimi na onse ntimi na
Afa de wo seki asylum. Wo frɛ nkrɔfo ɛna wo pacho na momo bloggers na mo say Reverend Obofo be pacho nti emu usu no mo get ready afa ne su kɛseɛ pa ɛbɛba eti mo mpɛ ankre a mo de be so mu ni suo mo nti ase Reverend Obofo ababonte ya be pacho sorry for chopper so wa be seki peace sorry say me use the word wa be pacho wa be seki peace eti mo nti ase ɛna mo get ready no pɛ mu na nkasa de asylum ne nam. Kwaku. Meba mo twa me em san krama na meba. Coffee. Meeting kwaku na o ti abla cho ba asan krama ni jimi o. Asan krama ni jimi. Forget na e wo pool side mo. For pool side gate. For how do I make the camera? No? For ya. Matma say. Was Sebia so ya no dimidi. Or dimidi. Wasia bia sorry no de medi no di Jimmy fo bia sorry no de medi perfect obia betena social media me be analysis and me be ubia obefa me video so ya analysis must strike you because page me will be and family video because me foul video why me foul video no you have the right to also be family to me video why me foul video don't take my video and don't do any analysis. Enti aja usu. Kramane hamadwin. Enti aja usu. I mean kramane me amedia no kra me sansuro. Because omo PSC and osu dum sane omo te. Aja usu. Me ka kirawo. Munyina so meba. She Ou soli a ou pas soudie. Ou pas asumdie. Ou pas asumdie. Me catch la one soon to me na. Ba me say, munya ready. Mo papa no, munya ready. Oda wona. A chimi fo na yetumu fo amusu muntie no. Mo papa no oda wona ogina baby a waduru no. Akaki tuwa bi say ebeye ke obi tia ne sesi obewu. Obi tia no sesi a obewu. Waye ha ha ha. Na se mun chimi ya. Akadi pa na mo na mo fra mo sa mo do no no. Akadi pa na mo na mo fra mo se mo do no no. A mo nim se nipa no mo panani je. Ko obi chimi o se woman help me to do music mama nyame ho kama di bresa wo so kawa ni bresam Owusu I am telling you so obi be gina social media so di manimu be ya form awie be Brazil so wo asoma se ya me papa me ba be di watem mo mo ne date nto ho se me gina puppet so kra na me preachi me the mic and beto wo be di watem me wi a me ba be fa preachi me preaching. So now can so prema nya medjuma na menye. Wo so prema menye. Ai ko si da wo be pene sa menye adwuma no. Ene obi a betene ba bia ma obi asu adwono. Obi a betene ba bi. Am obi asu adwono. Where you warning? Ana me dey ma wo no. Enti suanyansa. Suanyansa. Wo bia wo se Reverend Obofo de wo ka bia no Obofo wontua ne wontua ochena me the pain asan ase it's a record. Obofo is not going to pay anybody wontua ne ntua chena wo so obi de can go to court. You can go to court. Sao betina social media di obi atem awie abeka se nipa ne bo me pa enti o metua me ka ontua. Said Reverend Obofo tua obi ka say me
nipa na di matem ana wa mana kodi obi atem no Reverend Obofo tue say nipa ne ka wa wudi matem bia me fo watem didie na wudi me na me so obetua me so ka. You come and pay that tem didie, you di me. You come and pay. Hey, 1 year or say look now he is your friend. That be nyasa a facts. And yes, now he is my friend. It's a fact. Some me to no be a bedi matam one any pani di matam we are me matam did you know no gumi me what gumi me many more aseno or so kwaji huska. Wo kwaji atem did you know what did me huniska. Na me suma betina say kwa kwanchi kotua eka dabi. Na emom no de me force no ye court no. Court no de ne de me say Reverend Obofo. Akwaku fa chira ho mi huso mo ne na mo fa wo kwese ba bi ahata de no. What must say? Court no de me say Reverend Obofo nyi free court. And no you free court no no ana kuma mo so hu ahi. Oh enya hye court no fa lawyers ntigia if you no ana kuma. By say me betina say Reverend Obofo should go and pay someone. Obofo is not going to pay anybody. Me nyina Obofo achi. By wo bia be kwaji sika. Say what the me matem to kwaji sika no. I will go back to the video. Na me so be the video na tem didie na udidi me no media ko siwo. Me the video ni be siwo. Na so abetua me ka. Baby ko a wo ko say me ye say no. Me so me siwo. As simple as ABCD. As simple as ABCD. Because I want to be called Dimmy and your default say at him. And ye me cast chia cow and a chia cow and my man why you been chamka. One of some way Juma social media so I can train ho. Court. Na for evidence no be court. I do my way no mammy ye or the meka. Na court to you sick amount. Because se no untimi fa brancha wo sam so obi de oka to abetena social media wo di nipa natem eno de anya dwuma obi de oka you should go to court and lodge your complaint na kwaji usika wo ba se wo didi evangelist mama tem obi ti se hu ahi atem didi ye odi ye nyina eye me no odi matem ana me no odi matem no so me se me de achew meme na udi matam no me se me dia chaw me ye kristoni me dia chaw ya fa bone encha enka wo kura udi matam no enka me timi fa bone enchaw but me timi de wo na udi matam edi mi kuna atam no nyina no me dia chaw enti ade na wo so timi fa Reverend Obofo de encha no na wo ne court case no only free court na sumdue ma na wo ntse ba bi na wo nya wadwuma na wo nya dan obi so yes of course yeah yes of course. Because who di matam me di achaw me ya this me ya that me kunu ye say ni nyina ya say di achaw ama ye kura me yi sika de mawo ye kura me aye wadoye Reverend Obofo case yi ba ye me and me be yi free cells. I did it. I am saying it's today. And can me mom ni ka me dwen say Reverend Obofo ma wudi matam enti say achewa ye nchew enso kura no ma ye dan ma moma ni anguso enti ada na wo so enne wunua na timi ababonte say ye nyina ye smoke peace pipe wo so do ntimi fa nche no matua oka sika bia ni wa kwaku antwi betua de ma obi anne atua ma no chena sika bia ni ho wa ofole say wa ye adwuma no kokot no kodi usika wo so a obekọ court wa kodi usika no ebeda abonte ne say evangelist mama part na wudi na tem na wudi kodi usika meso mesiwu some so atem didie no misu tua meka etie nyina no yema asumdue emra na obi anya ni peace of mind Obofo amfre obi aso mekontokwa ena waka or say he has not called anybody to come and fight mo na mo sole ya na mo be kon mo ntokwa mo hwehwe animu ene mo ahohwehwe ena mudi 2 mirika be konto kwa won frɛ obi aso obi abeko ono no ye nyansani no nyansa na me se Owusu mfa bi ntu ni tirim no enu nie ena Obofo wa ye free Sunday no se me da me ne me yere yada ye ho atoye ni obi ani asem because di para won na nya asem na wutua mpempem de ma
bloggers no. That will not stop the issue. And that will not stop and that will not stop you. I won't see me no. It will not stop it. It will not stop it. Etianyanom, monfa woni we nkoma Owusu. Same de okofa sa ne nkrofo ni bedi matemo from tomorrow going. Oba bedi matemo ane mawusi yes. Oh, wa mama hu say wona wasoma no na wo konso ama hu. Sa atem didie na wokotam ye beto ho say. Ai, Agradaa edidi matem na mesumi didi no. Era eye ntokwa ne ni papa na eku. Ena wo bedi matem na mesumi di watem. Eti sese ekofo obia anu mu nsam. Abeto social media se e body ya. Ena se ko obia be hu say you people started first. Where are you warning am de abere mo no? And I'm on Facebook for that. You people should get ready. As soon as Musuna Yaketwa Mubesuka see that Mubede no. Now pay Munankasa, none in Sadan and Siam, none in go to Jogu form. Mupamaki on the wall, Namoshadi. I am the queen of the land. You will salute the law and you will check the movement. Mr. Baby, movement na druno. He will come. You will check the movement. And you know, evangelist mama parts. I saw the cross. I have a one man commando. One man commando. Maybe some more me bow style baby. Met sit was would go pack of my met sit. Usuna sema yedi. Ayamu na mi kunase. On a true baby of pressure, no sema yedi. But mujai Jimmy for ban obedi matem. No intina de usuma babet siam. It's where me de buy and where you warning. Wait, a warning am de abrao no. Suyanyansa na kachom so munya Jimmy no mu Jimmy o mudi matem no. Suyanyansa na nya wa dwen se wasam na be ya foolish o. Anya foolish. Anya foolish. Mobe jam montia sa be di matem. Ya say one penny for Ghana has say, omo de ba no kra de omo ka no kra. So they should come and say the truth. Omo me ka no kra no. Nyina your mama. Omo me ka no kra no. Share video no na yanko. Mo me ka me enti akabra ne abetena se. E na ono don tiase. Obi go pray na sumdue mo so mo tiase. Adani musu. Mu kam ofre obi so obi meko na sa mo kra yamfa ne say o mo wanfre obi a eya mo pena asem nti no no ayeden mo abeko ama no so se ntokwa ne kra mo komo bre da bia cho da bia ka ntokwa ne mo bre etu de mo ko penso onwum na mo pe enso onwale na mo pe ba bi na ya no mo ye se 3 o'clock nyina mo da mo na we de wo say ya mo nkoda ya no mo amuntimi na 12 o'clock nyina no mo ye Facebook live. Where do you see ye? A yamon concorda. And also, almost a month yes. Also, stop blocking me. Why? We are about blocking you. Musha video no namun tagi wa mu ina na mo fa mo mra. Na bi mu jimi samo mo de Facebook no so a o mu jimi a obi akrim sole amu nyina na mo sole kwatena sore dem mo fram hu simu ya Kristofo mo fram hu simu ya Kristofo ya Kristofo na wunu ya Kristo ni wunu ya sofo o se champion unpredictable o fram hu su ya Kristo ni na wunu ya Kristo ni akọ fredi nu ya so ba bia ntokwa na duru no ye nyina ye smoke peace pipe mo se ya mpre anya bayfo na jimi fo na be ye we na mo ban so a obi onipa na ono na akopre na sumdue no mo ba na me sumu bedi matem mo ba na menso mo bedi matem mo ba na mo bedi matem makamo anya no ni adofo ma me fa munsia me chia man krado me chia G𝒂ngs me chia Black Jesus me chia G𝒂ngs Rather no buffer me chia wo no wife Queen Sarah
Aye, nyansa dwuma no waye no. Watch let's say we are man of matured. Watch let's say you are a smart guy. Watch let's say we ni nyansa. E ka sofo mpanifo bi hu sa nyansa we ya kanya ni omonne. Kanya ni omonne. Abubonu ya sofo no hu nyansa we ya. E kanya ni omonne. Etu obi a wo se chopa ya na me kra de me ya na ma no afum. Obi a wo se wa be chia evangelist mama part wanya de bia onko no onko shepo. Omunko no omunko shepo. And obi a wo se wo de ni ka bia won fa nko court. Owusu jai sa wickedness na wo de ti wo fie ho a wo sole a was some rantie tetom achi di atem no. E frefre mrantie omo me di atem omo me fight wo de tena wo ne jimi. Na wa dwe so obi be jimi a wo ye be ja ye de be ko nipa no so. Camp na Reverend Obofo aba no, it's a strong camp. Yanku keke o, yankasa keke. Onsa man krado atedi, blood Jesus ayedi. And then I'm so about penny, my mema warning. Where you warning I'm the abrono. A warning. Sanya won hye wa wo da won na aduane wuntimi ni. Kamene wa ka watu sa ehya tu nkwala ne fuo ka kire won nkwala no o atemdidi o mudidi mi no tu nkwala ne fuo wan tu omfo amete wo hwe a mete achew usida bi ana oji wani so enda so masaba biem tu sa baba wana e friend na brown ni kunu fo hi they are nothing in front of me. Me ma man krado and responde womo. Me ma bra Jesus me responde. Me ma bozegi fan bia should not respond them. Me ba be di wo mo papa na me di watem. That is my weapon. Me uchimi wa me so a me de bow master, u pay master no. Ono so na me de ko. Daga me fa ko wan ho. Ti na me ka kira sofo bi say, "Mo agigin krofo bi atena mu TV so a you should talk to them." Na so obi begina social media bomedia baba wa bia wanum nsa trope a wono wadi matam fo 1 year ni menkasa da ma hu so wona nam sofo bi a TV station dia wadi matam na atwam ni dia atwam na from tomorrow going odi matam na odi amanka do atem odi matam na odi amanka do atem aish wase manasi what must say? And actually, they were changed that to say. Who be answer we are broga who be Jimino? Mimi wow. Who drew Ghana? Ebedu. Who's your answer? Also, my own sister, I love you. I love you more, sis. I love you all more. A Jimmy fool, a mua. Penny Musa de watifia drew, baby, a watifia drew. What means she answer who say, me two me mafu, me two broggers a fool. Me two mafu. And then Yamia wa drum, Yasi a bachelor born a Johnny. Can't find no crunch, she answer. I say leave one alone. And you mean money ding, and I mean leave one alone. I see ya. Minimunya sachem. The mamma force me my Jimmy to some papanwa, Abu Bonia for no force my Jimmy to son one. Minimunya sound, me Jimmy for at me Jimmy for. I see ya for. Mona Mosolia, Yani a sham come, Emma one ba, Yani a what to me, Yani a yes say, Mona was guessing a mere friend while your mamma prophets, papa. I'm on a sham come, and now one more ya accuse you almost one way fake. One more grandpa who yansa say, some minimum someone, I mean, trust when you know. Now I'm more bomb home some money, a from was woman of your man of God, almost who yansa. Nipana na oso waja mo chiri dina mo sole mo pie amrantia se medina tem no anya mo na mo kwotena TV so na mo dina tem ene wayese mo wie na mo bagi ni sika edi su podwe mo so be makodi obi sika o so be makoso mi kodi obi sika woni tro woni kabo woni hye woni tro woni kobo woni hye wo so so unka wanu ntum na kase sam ne kwase asam kwa na wo ma nkwalaye so ni kapre woni hwe wo konhira obofo ono na beta wachi wo kadodo a wo boye nyina ono na ta wachi tuaye ene wo boss aka ni nyina wieye wo san le ambush si eni na tem
Opa ha mo bia me di obofo atem. Se me nko ama ni obofo atem oda obeda. Obia me di natem. Me nko ama ni natem oda obeda. Ana mo bia be di natem so ye be di wo so atem bi. Because ye hu say ye nipa ne ba ye nchen na mo wa me ye di natem ye de be ba wo so. So mpa sumdue. Wo so mpa hoto. Wo de wo sa sumdue ba wo mpe. Asumdue ba wo mpe. Wo mpa sumdue. Wo mo bia be di natem ye so ba be di watem. Because ye hu so nya wadwe so be sua nyansa. Also atase achi wa start frefre nkrofo unya yank wa ba bonte be kasa evangelist mama part me pa cho de ba bia ye ntwam unya yank wa ba enso the so called bloggers no usuro wo mo. You are afraid of your so called bloggers ba won so na wo bre enti wo na wo bre na problem ne da so no other you don't you take your decision. You have to take your decision. You have to take your decision and get your peace of mind. And get your peace of mind. Sa me ko fry so for we akwala me ko hye we yachi yen kodi obi atam yamna me ke kansam mutu we omo kunu so na sabi wo magimi mutu we de no amama anye e de no amama anye. I said that boy is fooling too much. E de no amama anye e ko wi ase akra ase me nye hye yen crucify me e de no amama anye. Jai Jimmy no wanyi. Then I am still on my warning tia me de bae. This is a warning. So would nimu na masan kwala ni bedi matemu a meba bedi watem. Me say ya na ju 2 o'clock kokra will come live and insult you. I will come live and insult you severely. Meba bedi watem ama na ko ni paduam. So also what Jimmy na won warning one more. Now just when you watch this, I will pursue. Also, she never paid that money to those. Yale for Benono. Yale for Benono. Mupobia, yes, a Kagari, Amonco, a Jawusu on Quajini Odi Yamara. I a Jawusu didn't Odi Yaba, a bar. Must be the media become and name man ponche. A Jawusu. On a net a danon to Munkwana the Yamara. Mukwaje ba me de media beka ho ana obia so obia tini ba bi dwen ho mo sola no man kwala be gina social media so to the say jimi sam no nyai be gina social media so no edi ni patem keke kwasia bia no be gina social media so no edi ni patem enya she Reverend Obofo so what of friend me die your friend me die o die atwam na twam your friend me die o kan den o twam a chum nya fe ne be ko refer mo pa mo nko twa the whole entokwa as started from 2019 na mo meyi wo cinema. I don't care me sa na me tie me se me dia chawa me dia chaw me jam me nyam so me nyam sa na me tie mo pa mo nko from 2019 tokwa emesi the whole Ghana cinema ma wiase nyina hwa say Reverend Obofo can this or can that. I don't care. It's a past tense. We are talking about present tense. Mo papa no a afa na adwi mo oboda mo a wasesa nkrofo agu social media so se yeni nkrofo atam no mo nkoda mo koto ne fo. Na mo so mo papa no de a you people should do what abema na ni age. Because mo nim se mo yade bia ye be di na tem so ntimi na. Ti se mo nim nyansa mo de be ba trotro nkwase asem we wa ha. Mo fa nkoto ne fo. Na mo ka che ne saja usu ba bia aduru no me nyina nka ya no ntum. Na obi ansa ne baabi se munim nyansa kama kwaye saade no adwimifo ye tumufo ye amuntie emu the major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH beshe ne subscribe bomoden o beshe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura